poštovani gosti. Poštovana premijerko Brnabić, ministri Joksimović i Dačić, Your Excellencies, Ambassadors of EU Member States, uvaženi gosti i predstavnici medija, u ime delegacije Evropske unije i šefa delegacije Sema Fabricija, želim vam dobrodošlicu na obeležavanje ovogodišnjeg Dana Evrope i 70 godina od potpisivanja Šumanove deklaracije i razvijanja Evropske unije. Ovu godišnjicu dočekujemo u drugačijim okolnostima, ali to ne umanjuje povod koji nas danas okuplja. Zahvaljujem se i Upravi Botaničke bašte, u čijem prijatnom ambijentu i gostoprimstvu imamo prilike danas da obeležimo ovaj dan. Zamolit ću sada premijerku Brnabić i ambasadora Fabricija da dočekamo zajedno pevačicu i našu današnju gošću, Natašu Tasić, koja će nam a kapela izvesti himne Srbije i Evropske unije. Nataša, izvoli. Sad on. Izvinite, Mate, I will sing with my mass because it's a... Bože pravde Ti što spase od propasti dosad nas, čuj odsad naše glase i odsad nam budi spas. Moćnom rukom vodi brani budućnosti. I'm so sorry. Bože spasi, Bože brani srpske zemlje, srpski brod. Bože spasi, Bože brani srpske zemlje, srpski brod. I'm so sorry. Radost iskra sve lepote kćeri iz Elizija, opojna ti moć krasote uzvišena misija. Tvoje snove vežu niti što rastavit mora zla. Svi će ljudi braća biti, krila tvoja spajat zna. Hvala, Nataša, hvala. Treba se naći u svim okolnostima. Zahvaljujem se Nataši Tasić i pozivam ambasadora i šefa Evropske delegacije u Republici Srbiji, Sema Fabricija, da nam se obrati. Your Excellency, please. Prime Minister, ministers, friend from the European Parliament, Deputy Prime Minister, Minister Joksimovic, Chair of the European Integration Committee, Mayor, Rector, colleague, representative of the partners, friends, dobrodošli svima to this celebration today in this beautiful place. Of course, we would like to have more people around this
this grasp, but certainly the number today are limited because of the consideration, but certainly each of you represent a wider community. So we are here today to celebrate the birthday of the European Union. And as I said also in other occasions, 9 of May is not a date of a military battle, of a national uprising. 9 of May is a celebration of victory of peace over war. A promise, a solemn promise that of peace for generations to come, a promise that war would not only be unthinkable, but also would be impossible. Many thought on 9 of May 1950 that this promise was not deemed to last because we Europeans had made to ourselves and to the rest of the world this promise in the past. But what was really new in 1950 was a revolutionary principles that was underpinning these pragmatic and visionary promises: solidarity, democracy, sharing of sovereignty, a model of cooperation open to others in Europe. These principles have sustained us over the past 70 years and have helped Europe to grow and stand tall in the world as a beacon of peace, prosperity, security, democracy. Today, Europe, like the rest of the world, is confronted by COVID-19. This new threat has cast us into an unprecedented, difficult situation. In the European Union alone, more than 120,000 people have lost their life. Hundreds of millions have been forced at home, confined themselves. Millions risk their job because of the economic downturn. But despite the initial difficulties and uncertainties, Europe did react with the necessary courage, with the necessary generosity. We have risen to the challenge. We have adopted unprecedented measures to ensure the flow of food and essential medical supplies. We have delivered solidarity and allocated funds to protect business, employment, in some, to weather the storm. Some thought that Europe would forget its partners around the globe, but I believe it's fair to say that nowhere more than in Western Balkans and in Serbia have we demonstrated in the midst of the crisis, the worst crisis since the World War II, that we stand by our principle and we do not walk away from our special responsibility to be close to you and work with you. European leaders only a couple of days ago have reaffirmed 3.3 billion euros of medical and economic assistance, opening negotiation with 2 new countries, the Western Balkan region, commitment to launch a common economic recovery in the upcoming months. The road ahead will be neither easy nor short, but it's comforting to see Serbia sharing the same sense of solidarity for the European Union citizen. It's comforting to see Serbia pledging precious resources for the common vaccine. It's comforting to see Serbia reconfirming its journey towards the European Union. Dragi prijatelji, despite how difficult it is to celebrate in these circumstances, the lesson of the Schuman Declaration must continue to inspire all of us today as Europeans, as they did 70 years ago, facing a new reconstruction. Solidarity in our action, unity in our response, respect for human rights and democracy in our solution, openness to the rest of the world in our vision. Srećan vam dan Evrope, živjeli Evrope, živjeli Serbia. Republike Srbije, Anu Brnabić, da nam se obrati. Izvolite. Hvala vam. Uvažene zvanice, dragi prijatelji, ambasadori, ministri, narodni poslanici, sve u svemu, dragi prijatelji. Meni je zadovoljstvo što smo danas zajedno, da proslavimo Dan Evrope i što nas u ovome nije sprečila ni kriza kakvu Evropa nije videla još od Drugog svetskog rata.
Ja sam mišljenja da upravo u ovakvim vremenima vremenima važno da slavimo mir i da slavimo solidarnost i zajedništvo. Jer samo zajedno možemo da prebrodimo ovako izazovna vremena. Dan Evrope, kao što je rekao i ambasador Fabrici, obeležavamo sećajući se Roberta Šumana, koji je na današnji dan pre 70 godina utro vizionarski put Ujedinjenoj Evropi. Ideja zajedništva tada, pre 70 godina, pobedila je strahove, tradicionalna neprijateljstva, izolacionizam i revanšizam i donela 70 godina mira i prosperiteta. 70 godina kasnije našu generaciju uzdrmala je nova, velika svetska kriza. Ovog puta naš neprijatelj je svakako drugačiji, ali žrtve naše borbe jednako su devastirajuće. Ljudi širom Evrope i sveta umiru, gube posao, gube nadu, gube osjećaj sigurnosti i izvesnosti. Odluke koje su pre 7 decenija u jednako izazovnim vremenima donosili tadašnji lideri Evrope mogu da nam budu smernice da na aktuelnu krizu, koliko god ona nepoznata i izazovna bila, odgovorimo na sličan način, zajedništvom i solidarnošću. Upravo je iz tog razloga Srbija odgovorila na poziv Evropske komisije i donirala 2 miliona evra za našu zajedničku borbu protiv COVID-19. Upravo je zbog tog zajedništva Srbija poslala avione pune neophodne medicinske pomoći našim prijateljima u Italiji. I upravo se zbog toga Srbija u svakom trenutku tokom ove krize trudila da pomogne svima u regionu koliko god je mogla u datom trenutku, ostavljajući sve naše razlike po strani. Jednako važna je i solidarnost i podrška Evropske unije koja je pokazana Srbiji i regionu Zapadnog Balkana u nedeljama iza nas. Predsednik Vučić je u nedavnom autorskom tekstu za US News skrenuo pažnju na činjenicu da je Evropska unija najznačajniji donator u Srbiji u borbi protiv koronavirusa, kao i da je Evropska unija jačala naš zdravstveni sistem ne samo u toku ove borbe, već proteklih 20 godina sa preko 490 miliona dolara u grantovima i kreditima. Vlada Srbije i njeni građani znaju to da cene i znaju da je Evropska unija integralni činilac srpskog uspeha u borbi protiv virusa. Lično sam veoma srećna što vidim sve veću solidarnost i zajedništvo na evropskom tlu kada je reč o borbi protiv koronavirusa, jer samo zajedništvom i solidarnošću možemo da se izborimo sa virusom. Ovoj pandemiji, nažalost, još uvek ne može da se vidi jasan kraj, a kriza koju je pandemija prouzrokovala će gotovo izvesno redefinisati našu budućnost i normalnost kako je znamo. Dan posle krize, kao što smo toliko puta čuli, svakako neće biti isti kao dan pre krize. Ali ja želim i danas jasno da kažem da strateški prioritet i fokus Srbije ostaju isti, a to je punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Srećan nam Dan Evrope, živela Evropa, živela Republika Srbija. Hvala vam. Zahvaljujem se premijerki Brnabić i ambasadoru Semu Fabriciju. Thank you, Your Excellencies. You can look down. Thank you. A za koji trenutak? Hvala vam. Mi ćemo nastaviti dalje u duhu reči upravo naših govornika, u duhu zajedništva i solidarnosti. I predstavljamo vam tim povodom umetnički rad umetnika Ivana Kocića. Ivan je predstavnik moderne, angažovane umetnosti koji svoje prepoznatljiva dela stvara uklapajući delove različitih recikliranih materijala. Skulptura koju vidite pred nama, koju je izgradio specijalno za ovogodišnje obeležavanje Dana Evrope, šalje višeslojnu poruku. Čvrsta, snažna osnova sa zvezdama predstavlja Evropsku uniju.
Iz ovog oslonca izdižu se u vis ruke koje sežu i pružaju se ka ostalim državama Evrope. Ipak, ono što čini solidarnost, zajedništvo i snagu su ljudi. I upravo zato potrebna je podrška i zajedničke snage svih vas ovde da ovoj skulpturi dodamo baš to, ljude. Ja ću najpre zamoliti ambasadora Fabricija, ministarku Joksimović i ministra Dačića da priđu skulpturi i postave po jednu simboličnu figuru u sam temelj naše skulpture. Now, I would kindly invite Your Excellencies, ambassadors of EU member states, as well as the rest of you distinguished guests, to please approach the sculpture in smaller groups, respecting the social distancing. Please come and join and contribute to the sculpture. A dok naši gosti zajednički grade solidarnost i jedinstvo, imaćemo priliku da čujemo koncert Orkestra mladih Evropske unije, koji je snimljen povodom ovogodišnjeg Dana Evrope. Koncert nosi naziv Nada kroz muziku, a u njemu učestvuje čak 112 mladih muzičara i gostiju iz 30 zemalja, koji su prethodnih meseci vežbali od kuće. Poslušajmo i posmatrajmo kako se dograđuje naša skulptura.
Htela bih samo da napomenem da pozovem i predstavnike medija. Molim vas, priđite i vi. Solidarnost i zajedništvo je za sve nas. Budite slobodni i priđite. Bez vas, sa vama smo uvijek jači. I dok se naša skulptura polako završava, još jednom se vraćamo mestu na kome smo se danas okupili, ali i neizostavnoj poruci zajedništva i podrške. Botanička bašta koju vidimo danas i kako je vidimo danas rekonstruisana je sredstvima Evropske unije u iznosu od 1,4 miliona evra. Ovim povodom zahvalnicu ambasadoru Fabriciju i ministru Joksimović uručit će upravnik Botaničke bašte, profesor dr. Milan Veljić.
Evo. Poštovani gosti, ako mogu samo 2 rečenice, da vam se zahvalim, pripala mi je čast i zadovoljstvo da vas danas ugostimo ovde u Botaničkoj bašti u ime Biološkog fakulteta i Univerziteta u Beograd i da vam poželim da se ugodno osjećate danas ovde, ali Botanička bašta vam stoji i dalje na raspolaganju za sve proslave, sve značajne datume. Još jednom dobrodošli i lepo se provedite u Botaničkoj bašti danas. Zahvaljujem se profesoru doktoru Veljiću i pozivam vas sve za jednu grupu porodičnu fotografiju. Iskoristila bih samo priliku, pre nego što vas ostavimo da uživate u ovom prelepom ambijentu, samo da se zahvalim svima vama danas i da naglasim da je priroda motiv kojim smo danas bili okruženi na razne načine. I dozvolite mi da na kraju pozovem vas još da pogledate izložbu pod nazivom Priroda u pozitivu, postavljenu oko vas. Fotografije koje ćete videti nagrađeni su radovi konkursa koje su sproveli evropska delegacija i časopis National Geographic, a koje oslikavaju neke od najlepših mesta i prizora u Srbiji. Uz ove slike, prirodu, simbole solidarnosti i muziku Evropskog orkestra mladih, pozdravljamo vas i zahvaljujemo vam svima što ste danas sa nama obeležili Dan Evrope. Želimo vam svima prijatan dan, vikend i ostanite zdravi. Dear guests, thank you. Stay safe, and we thank you for being with us today to mark the Europe Day. Goodbye and thank you.
Thank you.